Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go busielele le re mpoteme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go lemmogo ka tshedimosetso. If you are a citizen of this country, I think that it is only fair and just for you to actively take part in the democracy of this country. Tse di kwa setlhoe mo kgasong eno Komishene ya Ditlhopho ya Aforika Borwa ga mmogo le Lefapha la Thuto di thankgolotse letsholotsibuso la demokrasi ya dikolo. It's an elderly person who did this. He is even older than me as her mother. Lelapa la mosetsana wa dingwaga di le 15 yo go begwang a bega petelelo ka kwa sekolong sa Ikuruleni ba batla bosiamisi. We have actually been conducting assessment and we've also been assisting in terms of evacuation. Dikgaolo tsa ka kwa Free State di padimotswe ke merwalela e tsweletseng. Mogaetso madume tsa sego jono re di simula ka gore Komishene ya Ditlhopho ya Aforika Borwa le Lefapha la Thuto ba thankgolotse letsholo la dikolo le le ka ga demokrasi ya sekolo ka kwa sekolong se segolwane sa Staliza ka kwa Kariga kwa Eastern Cape. Seno ke pele ga ditlhopho tsa dipuso selegae tse di tla tshwara ngwana tsele a le malatsi a le 4 monongwaga. Letsholo leno ke karolo ya maiteko a bosetšhaba a go ka matlafatsa thuto ya demokrasi go ka sedimosetsa batlhophi le go rotloetsa bašwa go nna le seabe le go nna le bokao le totile thata batlhophi ba ba tlileng go ka vouta lekgetlo la ntlha. Lenaane leno le ga jana le le mo ngwageng wa bo 14 le ikaeletse go rotloetsa barutwana ba bašwa go nna le seabe mo mererong ya naga. Tsibogo ya barutwana ba le bantsi tlhotlheleditswe ke maitemogelo a bona ga mmogo le maikutlo a bone ka ga demokrasi. I think that through registering to vote, you can express your needs, you can express your will or your wants and desires for this country, and that contributes to the nation building of this country. Yeah. I've learned that it's actually very important to vote. Like, you should know the concepts of voting, and you should know why you should vote. Because if we really continue to not vote, like, what are we going to do? We won't have any people to lead us. Bangwe ba barutwana ba re go santse go na le go le gontsi go go tshwanetseng ga dirwa go ruta bašwa ka ga go tlhopha le tsamaiso ya demokrasi. Ba nganga gore le fa go ntse le temoso go santse go na le motšhino mo go tlhaloganyeng gore ba nna jang le seabe mo ditlhophong le gore ke goreng ba tshwanetse go nna le seabe. I don't think so, because mostly they only get information from their parents and what the school says. And advertisements like on TV, on their phones, on boards while you're driving, it's only that little bit of information that you get. Le fa bašwa ba le bantsi go feta bagolo mono Aforika Borwa, palo ya ba ba tlhophang e santse le kwa tlase, mme le fa go ntse jalo go santse go na le tsholofelo. Our schools where we go to, as you see today here, and young people are excited, they are receptive, they are ready to listen, and we engage. But there are also schools where we go and we find that the students are despondent. They perhaps because of the situation at home or the situation in the community, what we are doing does not really connect, or it doesn't really make sense. So the reception is, it's mixed. Mopresidente Cyril Ramaphosa o itsisitse fa ditlhopho tsa dipuso selegae tsa monongwaga di tla tshwarwa fa ngwana tsele a le malatsi a le 4. ActionSA itsise bontlhophe ba bommeyara ba bommasepala bangwe ba Limpopo le go amogela maloko a maswa ka nako ya kopano ya yona ya ntlha ya porofense eo, mme ne tshwaretswe ka kwa Polokwane. Lekoko la re ke legae la baeteledipele ba ba batlang diphetogo le go rwala maikarabelo a dikgato tsa bona. Bontsi bja batho bo be bo kgobokane holong ya Jack Borders ka Polokwane nakong ya ge ActionSA swere lesolo la kwalakwatso ya dikgetho. Go bonagetse maloko a wa tsebegago a wa tlhanogetse go mekgatlo ye mengwe ya dipolotiki go bala ANC le EFF. Maloko a maloba a EFF Simon Mangena,
Maripe Mangena le Ramolopa Mongwape Goti le mmoleledi wa peleng wa mokgatlo wa liki ya baswa ya ANC Dr. Mike Ramothola ke karolo ya ActionSA. Our main reason for us to be politicians to come to ActionSA. Remember, we've been members of different political parties before we can decide to come to ActionSA, because we saw that ActionSA is the only vehicle that will fix South Africa. Bonkgetheng ba bomeara ba masepala ye metlhano ba tsebagaditswe go bala wa Polokwane Molemole Collins Shabane masepala wa selagae wa Makhuruta Magale wa selete sa Capricorn. I stand before you deeply humbled and honored to accept my nomination as the mayoral candidate for Makhuruta Magale local municipality. When ActionSA takes government on the 5th of November, after the 4th, on the day of elections. People of Polokwane, you know, Latseva, it's been a very difficult 5 years. Mo presidente wa mokgatlo o re bonkgetheng ba ikemišeditše go tsentšha dinala timeng go dira diphetogo. In 6 months' time, we want to see this Capricorn district municipality no one to govern without ActionSA. Masolo a kwalakwatso ya dikgetho ke karolo ya leano la ActionSA la go thopa dikgetho metseng magaeng le diprofenseng tša go etša Limpopo. Go tsebagatšwa ga bonkgetheng ba maemo a bomeara ba masepala wa Greater Giyani, Greater Tzaneen, Greater Ditaba le selete sa Mopane go diegešitšwe. Mokgatlo o re tsebišo e tla fiwa kopanong ya ka Mopane. Re boe gape re go amogela mogaetso mo karolong ya bobedi mme re tsholetse ka gore dikgaolo di le mmalwa kwa porofenseng ya Free State di padimotswe ke merwalela. Bloemfontein ke kgaolo e amegileng thata go gaisa go latela dipula tse di maatla tse di tsweletseng go ka tsorotla mo bokhutlong jo boleele jwa beke. Kwa Velkom ke batho ba babelelwang go 500 ba ba ntshitsweng ko magaeng a bona e le go latela dipula e maatla mabaди bosigo e o tlogetseng magae a bona a tletse metsi le go senya mafaratlhatlha. Mokgatlo wa Red Cross o tlhalosa ditlhokwa tsa batho di ntse di gola. Motsamaisi wa mokgatlo wa porofense Claudia Mangwe gape o netefaditse fa palo ya baagi ba tlhokang go tlosiwa ko magaeng a bona e ntse gola le go ikoela go puso go thusa ka bonatu bo malapa e leng gore amegile ka dijo le botshabelo. We have actually been in Ward 14 and Ward 25 in Velkom, known as 2010. So we have actually been conducting assessment, and we've also been assisting in terms of evacuation. We had persistent rain where we had received about level 6, and we had 100% of rainfall. As a result, some of the dams in the farms were full to capacity. There's still a continuous overflow of water that now is going down into the community. And what we have now been managed to be doing now is to evacuate all the community that side. Re sa le fo mapodisi a thubang kwa Bokone Bophirima a dira bosigo le motshegare kwa kgaolong ya Dr. Segomotsi Mompati kwa Northwest go namola bakgweetsi ba ba gaeletsweng mo dijanageng tsa bona le batho ba gongwe ka bongwe ba ba gogetsweng ke metsi ba leka go ka kgabaganya mo ditseleng tse di rwaletseng. Mapodisi a re le fa go ise go begwe dintsho le dikgobalo dipe baagi ba kopiwa go ka nna kelotlhoko thata mo ditikologong tsa matamo, dinoka tse di penologang ga mmogo le ditsela tse di metsi morago ga pula ya maatla. Ditlhopha tsa bafolesi ga mmogo le batsholopatlo di tsene mo letsatsi la botlhano la letsholo la go tswelela go ka bona setopo sa rakgwebo wa dingwaga di le 59 mo Gauteng yo o timetseng morago gore sejanaga sa gagwe se tsewe ke metsi fa na le ka go ka kgabaganya le borogo le le kwa tlase mo godimo ga noka ya Komati kwa Mpumalanga ka la bobedi bosigo. Tlhogo ya porofense ya lekala la go thuma la mapodisi Captain Johannes Potgieter a re letsolopatlo la bona le kgaratlela go ka bone ka bojotlhe le dikgwetlho tse di mmalwa tseo ba nang na tsone go sa go solosa. Batlhankedi ba tlhalosa fa letsolopatlo le tla boa le tswelela fa maemo a letla. Search with the helicopter went very well. Unfortunately, we didn't find him, but the helicopter helps a lot because it blows open the reeds.
So if a body is stuck between the reeds, then it's very easy to spot him from the helicopter, because it blows it open and you're looking straight down. So then it's very easy to spot a person or a vehicle that you're looking for. Unfortunately, they did this whole area for us. They didn't find anything. So basically, at this stage, we can conclude now that I don't think that he's in this area that we are searching anymore. re boe gape re go amogele mogaetsho mo karolong ya bofelo mme re di tsweletse ka gore ba lelapa la mosetsana wa dingwaga di le 15 yo go begwang a ne a betelelwa ke motlhokomedi wa gagwe kwa sekolong se segolwane sa Ikuruleni Ngogola ba batla bosiamisi mmelaelwa o na tshwarwa Ngogola ka Phatwe mme morago a golelwa ka beile ba lelapa ba tlhalosa fa tiragalo e setlhogo eno e fetose botshelo jwa mosetsana yono. Mme wa mosetsanyana wa dingwaga di le 15 yo a beteletsweng a re ba santse ba sa kgone go amogela se se diragetseng a re morwadi wa gagwe yo a nang le bogole jwa kutlo o santse a kgaratlha morago ga go betelelwa makgetlo kwa sekolong kwa neng a tshwanetse go ka bo a babalesegile gone. A re morwadi wa gagwe na le matsadi ebile o utlwile botlhoko a re kgona go bona fa ntse nae mme ka dinako dingwe fa o bua le ena o tlala shakgalo a re motho yo a dirileng tiragalo eo o mogolo le mo go ena mmagwe ngwana. Mmagwe mosetsanyana o batla gore molatofadiwa wa petelelo a tseelwe dikgato tsa semolao a re tsamaiso ya bosiamisi ga e ba thusi ka sepe a re batla tshwarwe ka ntlha ya se a se dirile morwadie a re ba ba mo sireletsang ba itse gore o dirile eng. Baitseanape ba tsibusa fa dikgetsi di tsa lobaka di sa konosediwe di ka lebisa kwa gore batswa setlhabelo ba tshosediwe. And there's a lot of emotional harm because each postponement forces the child and family to relive that anxiety, the trauma, the depression, the withdrawal and loss of trust in the systems. Lefapha la Thuto mo Gauteng le tlhomamisitse fa molatofadi wa sekegilwe fa e sa le ka tiragalo eo. Mapodisi a rona tlhageletse kwa kgotlatshekelo ka Mopitlwe mme o solofetse go boela gape kwa kgotlatshekelo kgwedi e tlang. Mogaetso re boela ka kganyeng ya rona ya merwalelo ya ka kwa porofenseng ya Bokone Bophirima go utlwa gore yone e eme yang. Merwalela e padimotse masepala wa sedika sa Dr. Ruth Gomotse Mompati. Dikgaolo tseo di amegileng di akaretsa motse wa Khomotso gaufi le Taung. Sepodisi se tsweletse ka go falosa bao ba ka tswang ba gaeletswe le go ela maemo tlhoko. As we are speaking now, currently, there's two rescues taking place as we speak, both of them in Khomotso. In the one case, a bridge collapsed and there's a vehicle stuck on top with two people inside. And also a bit further on, there's 3 vehicles. We are currently trying to determine if indeed there's people inside with the assistance of drones. Up until now, our police officers, the last rescue they had before this one was there was a vehicle, a cart, actually a horse cart, that also crossed a bridge. It overturned, and the 2 people on that cart, the one managed to swim out, the other one was clinging onto a tree, and we had to rescue him. Mo motseng wa Dithakwaneng gaufi le Vryburg go matlo ao a rwaletseng. Ke thibile ka mbu a matlakala gore metsi a se ka kgona go tsena mo tlung because of ke na le ngwana wa patient. Go senyegile o dropu, go senyegile bete, go senyegile le couch e one mo tlung plus ene grile metsi a metsi na a flow all over ntlo yotlhe. Ga ba gare ba tlankela ba pharakano ba gone go ela maemo tlhoko. Zebulon Maine, SABC News, Vryburg. Mothoetso dindilekalo tsa segonjolo dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke nako gore ke go tlogela ka polelepele ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegagwe.